birta kalang rapet aratu ana phansim aprang sinil hinpen kardom apachre lo kardom non birta ka than pon jibang nili jit kramsa non birta thepi langponi sinang Karbi Longri Women Justice Forum Tripia tumpen na methanga sai hemlong pherengke mai ka nipon pen electronic media atum bhat dipu arboretum conference hololong anisia pharman siki ki pipon Kalitang Deborah Ronghang lapan ki kalitang Rosmita Hozai atum phan apan kar modera atum phan ki sodak perakang sai pibek nang jipusi KSA DSU KSU atum phan sodak pen ki hangpon Cockroacher along Adani Power Project APDSL atum phan longli ki pia puthak ra atum pen ning asam si chpaklang pon non biotang ton pen puthot lang ponik sinak Vu signify cricket home ani Karbi Longri Women Justice Forum Tripia tumben amethanga sai hemlong pherengke mai ka nipon labangso pherengke amai along Karbi Longri Women Justice Forum Tripi amai phi belet BP pen kening je pana teng lipotangti ki dukder ajoksi Karbi Longri along sami ka chongda thai kebdi sai jokje pen Karbi Longri pen angtan sami chongda dam nang koklo angtan ka chongda dam atuma phan sami kerai kom ki pidun dekthera jok pensi kaprega khai tum ka chinek ka halu lapen areng hukipa so hirkang tangra jok pensi ki ong dung karbiari so jang tumta apran ki dam nang atumta dolo lapuson thaktaksi vu signify troxiani stami karlitang Deborah Ronghang aphan sami apran armudadlo karlitang Deborah Ronghang aphan apran karmudad alam ki along sami idut bahani aphan ki raikom sai ki tumpen nepeng nang pon longlo bonta hok perakang sai pinanta pilong lelang lapuson thaktaksi dima haso hojai arong amekar karlitang Rosmita Hojai stami Delhi rong spia along salang ketok dun pen hengba chewang boma hut kupi ke son pen loni kopai kelang no ajok pensi Uttarakhand state along langroi ari nong si karlitang Rosmita Hojai ki stang arbang apum stami long pon lo karlitang Rosmita Hojai phant apan kar mudet alam ki along smi pinarianta in nat hantai neping nang pon long lelang lesil hai lam ki along ka charap dun ke doan aphan sami neping nang pon si sodakang sai pivek nang si pusi Karbi Longri Women Justice Forum atum pen India Governor Assam Chief Minister Laperki Karbi Longri Disia tumphan tokjra lupin mate pin pur lupa jirdam laban ke inglong aso khai phan sami raikom pivek nang siputa alang li tumpen chunuri pontu kasi ini do da memorandum ki pipon isi bangke Deborah Ronghang alang li jorabat along itum karbia akai phan mate itum karbia tum ada kacau kondat kacau tilo lo Pacinek pon apen adhe ke areng paso panceng lo kichi da dolo sila so puthak sini tuma bangke bini governor kan memorandum isi pilo through Karbi Longri district commissioner long pen lapen isi bangke kalitang itum Twins Hills district lo lima south along pen Rosmita Hojai alang li istame kapor hi kadu kawe cepa un pen alang li aning kamatha ante aning ke hang railway anathu interview ki pidun pen Delhi son pen ne ki sung ko pen masid alang li thilot lo chewa joi lo tilahai accident mate lahai ki thi mang hu me kere me ason sai de ke thek on lo tila so putha apot ko pipo si tum north east angkang along la son kisung ningkan sami tum poverma apen chiklo play hafta sami la son poverma hala bangke tumang humeme pipolo pulo te tum tai si Indian citizenship long se dolo kachong dat penceng lo kapor hi penceng lo kaprek adim long sami tum ta ki do dam un kapor hi men tai tum ta do un dam un dan business hin ben sami tum do un la pen chong da chotilo hi na bar sa ajar long ben sami tum along pen ta ane chong da dun un ta so long pen boy phit ta me tum pan kai ta me no is to pan mate tum Karbi Longri so pan ituma kisung phonang rat pipor lo halabang itum chini bek se me lapen itum sik sidol area phanke itum phanke governor si misen so dak ason akirai komito han pinangji halalo bulote itum phanke do ko same si imithang monit ang tandam doctor je phan to itum Karbi Longri bangke na tulo war sa pan pinangji pan solo tum same unte itum Karbi Longri si tong dat long thathai de ta son dolo bulote itum ala so kisung ban bangke akai kom ji la pen jong ji busin ji ben thada nang an rong bala tumta akai lo gedam si ong lo ti bolo pete Karbi Long ton ngathai be ko ha melo dam jui kerala dam jui ta ho ha Guwahati Chennai ta ho do pik itum la khase e
di pu lom se be cholo rong a jo pen an ke Karbeng Long pen ang tan dong se lo ante hal hai tum kan asep ti ko son le tum ki pon poke ko son si tum ki pi pon si la hai ki sung ben ke jok po asi ni tum abang ke itum chiki nang ji itum so dak pen Karbeng Long ton mas council tum same governor pen chenglok prime minister pen chenglok president adu ko bi tum hasame lang tum kini di nang teng aso sik sidu lo ituma Karbeng Long inglong so khai phana ke rai kom bang nang pipa me ka nai po bang lang itum aso ang deng ot pon la pela so ang deng en pon lo po te itum bang ke jok bang ko te mat khata ang jilang kacongdat tumnon kapor hi tumnon ajara tumnon same kisung ke phophe ji phan ma ke ni tuma so dak pe na tum han chuni rilo asam go tum ke sorlo pate Karbia khai atuma ki duk kisung abang kai ke tami tuma akerai gom do nang ji bang itu ha pon bom lo lasi kitia phaida do piglo kisung ke pho phaida do piglo bang ko anamuni da kitia pumti tum bahira ban det po hala ke ban jok project kam claim ji pote nang litum dak emit hang khai long ri long nang itum ong dung barsai to claim chong da te lu ye di ma bang ba no anon itum amuni ba an ban do kapor hi hin sami mesen dam tanon Directorate of Social Justice and Empower Gov of Assam atum Spatripi Panalong, Karbi Long Thomas Councils Lapenki, District Administrations Lapenki, Community of Socio-Economics, Health and Development Assam atum Chirapchitudun Pensi, Dipu Arboretum Crop Center, Conference Hall along Arnisia per month, Capacity Building Training Program for Print and Electronic Media Persons under National Action Plan for Drugs Demand Reduction, NAP DDR buat happy and pensi Arnisia per month siki ki pia mek deng pon bangso jai mek along aluhiaman pent Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Rong Hang Karbi Long DC Sangpi Nirola Phang Chupi Karbi Long SP Sanjeev Kumar Soikia tum sami chitong dun la solong di phuang kang long ki ongdong phergi klembang phutum ta chitong dun pensi raki hormu mate drugs aputhak kupiko son pensi rat atuma long an chirok tok pen kipa chini pon pensi raki hormu pen kipa vir pon de jia phansi labangso jai mek long chan simum pon Assam mangkang pia long pen siberaki hormu pai vir de jia phansi Assam Chief Minister pen bori pon bomlo lason si Karbi Long sami raki hormu pai vir de jia phanmaki angtin sami chirak chitu du nangji lapen ki rong rup along chongsi komania bang puraki hormu kirim mati drugs kirim thekon long pangti nebdun cheksi raikom sakia tum arideng hodaidam de dangchi pusi Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Rong Hangpen pachini pon ki biji phangen Karbi Long Thomas Council pen ta ke claim ponje phansen tum bori pon bomlo lapen ke lasoning kanang mong f kipi ponje phansi niltum Karbi Long Thomas Council pen nili laso bang abar saiketeng ponje phan nili officer sumbanna chingbai erlo pini along le phandane tum lang bomlo ko daksigi bijima te Karbi Long dorkar do se bes Karbi Long lo is Karbi Long asi prabjin ben lahai dame iklembi te amung gichu kangri kangkrang hula bangka pijumji pulong te horgi juna bangke pane sitala hai amung gichu banglong te nayong si ara kinang long tanglo pulong te lagi men iri unde hora bangke iri unde ta sita hala bang iri unde lasila so kapijum nangi paveder nangi pulong te lakya nana tum media tumta kapai cethanga tumta lakya nanga cerap citu dun kenang so nana tum yong se na cerap citu dun de ala ta lahaya amung ke jor unauthorized pen ke jor atuma phan nana tum yong si theklong pen paklang klei pulong te lakya lang tumta cherso adai du kok man matpo lasi nane yong si lason ke jor ka chonghu amung lahai drugs hormu ke jor ar ki hormu ke jor nane yong si dokok thek dun nong lok plongte nang tum social media peklang nang po lapen ke police fan information pinang po lapen ke niliba soblong tame nanglo tame nilitum hol haya dukan kangkir lapen ke jorve ga phan phate ke bengje phan nitum Karbi Long Thomas Council ben ne hukum pi lasina tumna cherap chitu dunangi lasida ke pini social justice and empowerment government of Assam si organized lo pen Karbi Long Thomas Council pen ta dak cherap dunlo lasida ke administrative hin pen da district commissioner da dolo superintendent of police da dolo additional SP da dolo da crimes branch DSP da dolo
lapen dak appointed speaker da tolo na tum padak na tum non do long de chini po lasna tum ta ada kachara puchitu dunji aphan adak sini linang ni tum manda chuni rilo pen la arjudun pakka pen na tum tame ko bilta tara phan ka paje thang ye phan non u kimi tum kacharli somar tum phan jate henone de je phan apo pai tum phan jate ning honduk padu de je phan ajir pujirpi lapen ang parta adim ili tum adim pulong te ilum Karbi Longri lo Karbi Longri ta lahai kahino hormu pen kapibirji bang gelake nilitum det kali nang litum det kali ang ton cerap pet ang po cerap pet lu pulong litum lahai asayang dingta chun vekji chopo Keramtang vu signify Troxiani GM Cook Barnihat 14 mile Jorhat Sonipur district factory along Saikachong datum Karbiatum apapa pun abe pinpent aring tangrak pen areng hui pasolo lapen areng hui paso hirkang tangrak achok pensi Karlitang Deboram rong hang bangki aprandam nang juilo lapuson sak taksi dimauso hojai arong amekar Karlitang Rosmita hojai semi dilhi rong spialong ant railway recruitment asalang tok dun that pent hem ke chewang pu pon hut ko pai kalang nupen ajok pansi kupi ko son pan loni Karlitang Rosmita hojai ke chitang arbang apum Uttarakhand state langroi akung si ke chitang arbang pum semi longpon rong lo Karlitang Deboram rong hang lapen ki Karlitang Rosmita hojai akarjong jomreng mi pa dudun long ber ja phansi KSA DSU lapen ki KSO atum pen milur kai pansi ichkimo jai mek deng pon lapan lahai ki long ka traput studun ki doana phansami neping nang pansi so daka kangsai pipon bek nang jiputa alang litum pen ki hang pido pon Justice! We want justice! Want justice! Glorious! Want justice! Glorious! Want justice! Glorious! Ladak Song Thom DNSU, DSU, KSO, KSA itu manja along kedoan Jepang Rumpen ulitum Karlitang Deboram Ronghang lapen ulitum Anjir Karlitang Rosmita pada lapen bangni aphan kachikimo sai kedeng po lapen kachikimo sai kedeng along itu aprang si nali tuman ke pacini jang kung lahan no eli tumalong non jasemet kisung nai ke la ke chari dampen la kachong datam tumalong ke chari dam ko kuda sini ne ata ka bio sumar pitong bang claim ni chini dunde pitong bang kasone dakpen barong ne pen men ke chari atim ka be mission institution ka be pena jok si dampo apran chipadam nang ko pitunda dolo mate hoda akengo atumpen pene ipasung diti basuna do ulo kacithan ta do ulo kacithan de do ulo kichi atumda do ulo basila haya kisung je sumpen mat det budiwan de ramat si lahano jog lu pula kalila wala ke pati tuman net cek pula kalila laso kisung bu polo kacichan nang kote ke Charlie mission dim ka pen polo ke Charlie dam kilo dam nang ko polo lasin lata esona bangke Deboram ronghang alang lige Karlitang Deboram ronghang alang lige kopilo ko kachipang rangi pa ahem kachilang je pa alang li hu boti do dam pen achoklem dam lo amatsi kudak banget hom di celang pen si apran karmud dalo apran karmud abang chok kalila bang trip line do alang ko apran karmud jipan ke bor i areng di pasolo lasila ta kopilo polote kachongdak kachoklem madim ka be pena polo kata si development ke forward ang melu mering ko lahay anta development si kami apang sige ipok kachelana phanta idum akinang sopo si development hormuge nonason industrial development ko lapen si sona development kewan je phansi itum bori ponang lapen administrative lapen langsung taksi non la dua order lapen chenglok pemaman long si aja kong kedua la pun la ke Charlie long pen acong darawar sai la sobang rabjin pen claim kesem mission ji acong dada dim kabe pen porta penangan aprandam lo nang litum adulung tahe Bangalore to nane Tamil Nadu to nane Karnataka to silot pen album ke wan long ji pananda kisung do manihan kada plong nang set na to lo oh lah ke jin so me polo lagi kabe polo ikono kasi ke doji polo dangte development pen padoin pado polon to kasi mungkin men kategori bangke la so Karbi Long sila ko
যি আমি দুই আমাৰ ভাইটি ভণ্টি বাহিৰত এজন পঢ়িবলৈ গৈ চাকৰি বিচাৰি গৈছে আৰু এজন কিবা বেলেগ কামত কোম্পানীত কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ আত্মা সন্তুষ্টি বিচাৰি আমি আজি কেণ্ডেল লাইট জ্বলাইছোঁ সকলো মিলি পেলাই ইয়াত মই নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰি পেলাই যাতে এইটো মেছেজ দিব হৈ মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল যিমানেই পঢ়া লিখা হওক নিজেও মানে ভালকৈ মা দেউতাকক মেছেজ এগ্ৰি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগে বাহিৰত ইমান ছেফটি ছিকিউৰ নহয় কোন মানুহৰ লগত লগ কৰিব যাব নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰকো জনালে আজি এই দুৰ্গতি চাগে নহ'লেহেঁতেন আজি 10 মিটাৰ সজাইছা আৰু নতুনকৈ তেওঁলোকৰ আত্মা শান্তি আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যত তেনেকুৱা ঘটনা নহওক আৰু কালপিতে সোনকালে শাস্তি পাব লাগে ইমান জাষ্টিছ তেওঁলোকক যোনে এই দুৰ্ঘটনা কৰিছে যোনে হত্যা কৰিছে না কৰা নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন পুলিচে কৰিব কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰুফ হ'ব কালপিটটো ওলাই যাব সেই কালপিটটো ষ্ট্ৰিক্টলি পানিছমেণ্ট পাব লাগে যাতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অসমৰ পৰা বা ট্ৰাইবেল ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত গৈ পেলাই তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিব নহয় বা নিজৰ প্ৰাণ ইমান মূল্যৱান প্ৰাণ মা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ শিকাবলৈ বহুত সময় লাগে যত্ন লাগে বহুত খৰচা হয় গাঁৱৰ ট্ৰাইবেল ছোৱালী বাহিৰত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱা এইটো বহুত চিন্তা কৰে আৰু আমি এজন ডক্টৰ লয় ইঞ্জিনিয়াৰ বনাবলৈ যাওঁতে ট্ৰাইবেলসকলৰ মানে বহুত নকয় ন হিচাপ কৰিব পাৰোঁ এজন ডক্টৰ বা এজন ইঞ্জিনিয়াৰ বনাবলৈ যাওঁতে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় পেৰেণ্টছ Pokrajar District Prabat Johira Sub Divisions Angkang Tipkai Pakli Hora Part 2 along APD Sales Atumpen Adani Power Project Upfront Labangsu Project Parlopon Angkang Havara Tumpen Ke Labangsu Company upon Longli Pitek Tepupensi Raikom Saiki Tum Penket Halipan Hud Aring Tangkring Penket Songa Sai Kedeng Pon Katisonga Rada Tumpen Risu Atumpen Aninki Pung Chipaklang Ponsi Petrol Semi Abang Arzonang Chidung Ponsi Labangsu Katisonga Semi Aring Tangkring Penket Songa Sai Deng Pondo State Gov atumpan semi Chokomor Anghoi semi Pipon Bomlo Lapuson dak dakti BDC atumpan semi Boripon Bomlo Bon sabi ki ongdung ari soi jang atumpan ki Chokomor Anghoi ki Pipon nektera jokpan si sai jok jepen angtanan chongdadam nang koklo lapan ki lahai soi jang tum angtan ka chongdada tumpen an ki sung stong pon nang koklo lasil hai ki sung pen pa jokpon thuji aphan pusi Kokrajar angkang along pen semi puthot lahai company atuma phan semi dimklong ke pek ponji aphan semi sliding pon nang koklo lahai company phan jongsi dimklong pek pon lo putangti Ladak local arisoi jang tong pen sim lai company long chong datun pensi kisung semi jokpon po pusi BDC CM from boro pen pachini pon Pini Abirta ki lan sikyang ton poninglo si Domi thakmi kardom